เฮ้ยกี่มานี่ชุ่งเชี่ยวข้าหันไงตัวตายละกันอินชุ่งกันบุงรัวเฮาค่ะหันสวงตัวตายละโดกันที่กันเนตรอกันโดกันที่ข้าอเลนซงโอมเวลค่ะกันไงตัวเทียมเอ็มโมทีนกันชุดเหงที่ข้าอาศัยซงโอมขันสวยโดนตายละกันสวยเทียมเอ็มทีนคุมแต่พวกกันนี่กันมัวกันเรามัวเวไม่เทรนกันจุดรอกันคุมเล่นซงที่ข้ากันเราเสียมาใส่ที่ข้ากันเชื่อแค่เราไม่เทจุดที่ยังชวนวันนี้เฮียนินสิไลปอยโมตักไม่กันซิรโดนะทิลเมเจอร์เมนต์ทิลแค่เราปัวเทลายมีฮีเองอเลนซงอาศัยซงหันตีปัวเมเจอร์เมนต์ว่ามันแค่ไงเราคันโอมตกบอร์เวล่ะค่ะกันสวยเทียมไม่ขับปอยโมทีนั่นนี่ฟิตรุกเวลันยังฟิตงาเวลันยังฟิตสารีเวลสังยังที่หันสวยเทียมทีนะคะปอยโมนี่จุดสิรไลคันมินปุยทีนั่นนี่จุดวันเฮียน class 9 mathematics chapter 14 area กันซิลโดนะทิลจาวซงโมอเลนซงเตอาเซซงเตอาจาวซงเตข้างขมินปุยโดนันนี่จู่ๆกันซิลไลบัวขัน page 208น่าขันนันนี่ข้าวันน่าซิลไลปอยโมตักกันซิลโดนันนี่เฮ้ยกันซิลไลอันนี้page number เตhiกันดังอันนักกินกันเราเอ็นเลดดูตากิน page 208นะarea ที่กันซิลโดนันนี่ที่ส่วนตัวนักขันอัน introduction นักขันกันสวยตัวเองกันซิลตัวที่ปอยโมนักขันนั้นสวยชวังชินเชียตัวตั้มตักเตข้าวมโดนะจู่ๆกันสวยโดนันนี่เล่ area ที่เองสวยฟิอาเตที่ไทยละสวยดันตรงคำขัดจิรังกันนี่ไม่เทีย area หันที่ส่วนจาวซงโมทิลหันจาวซงสวยนานี่กันสวยขันที่นักขัน introduction กันหันเปียกันอินชูงจวนกันโจกาเตโมกัน sitting room เตกัน toilet เตขัดยังกัน room ทั้งพวกค่ะอาจาวซงขันนี่ฟิกไม่นี่ข้าอาจาวซงอมบอร์เวล่ะค่ะวัดเตะเขียร์เลี้ยมเหลวพวกขันเองอาศัยซงอมอาจาวซงอมค่ะกันที่เมียนรินอมจู่วางิน area กันตีเขียนกันเสียงขันจาวซงโมขามิสวยนะคะอันนี้ที่กันเชียงที่ส่วนที่เขียนนั้นเอ็นตายละเฮจับตัดมาสลามากันเราจิรตัวให้ฮีเองกันที่ส่วน triangle นี่โมที่ข้านั้นเอ็นตายเลยอัลเลนซงโอมเวล่ะค่ะกันที่เทียมินกันริงตรอที่ข้านั้นเอ็นตายละไอเตที่ปนเจียกตายละคอยเงี้ยเลียนโจกที่ตายละกะเสียมาสักขีเลียนโจกกะเสียนหุ่นนี่เตโจกันนี่ที่ข้านหันเอ็นตายละช่วงจาวซงที่นังละวันนี้อัลเลมหันเอ็นโปหันเรียนไม่ตานี่ข้าเอเรียกันที่ส่วนจาวซงขามีสวยนะคะอันเหล่านี้จู่เละที่ข้านี่กันสวยชาวเจลังกันสวยตรงข้าน exercise แต่กันจกชาวงformula แต่กันสวยชาวงข้างข้างุนได้วินกันเราง่ายขดอนเนี่ยเละที่ส่วน area ที่ชูงายันตั้มตักสวยตัวรมโดนะจู่มีกันสวยมาส่วนให้มิโซตรงนี้กัน explain บุกlength ที่เละ breadth ที่ breadth ทันทีไม่ขานินช่างทบ breadth แต่ข้ามกันเราติ้งที่ข้าลองเวเดว่าจู่วันนั้น breadth ข้ากันตีเดียวแค่ไหนเละlength และ breadth กันตีขี้มิโซตรงนี้กันสวยฟิอาทีนะตรอค่ะให้length กันตีขี้อดุงสวยนั่นกันบางทีนะโมจวนให้อวังสวยนั่นกันหลงบางทีนั่นนี่ตั้มตะกี้จวนดุงเล่วังพูดกันเชื่อบางทีแล้วนี่ยังไงอดุงอวังกันเชื่อเราทีนั่นตรอตัวน่ะยันนิน rectangle เล่มกันเรียกลูกงา rectangle ข้าจับตารมาสลามาข้ากันสวยฟิอาตัวที่ยันให้มีเล่ให้มีเสียงอินเจนะให้เล่ให้เสียงอินเจนเวเลตาที่ขัน A B C D กันเปงที่ยันโมหันเอ็นตาอุลา A B C D หันเอ็นตาละให้ก็ถ่ายขัดเวเวขินเจนะถ่ายนี่เวเวขินเจนะนี่เอาไว้ขินอินเจนเราอินเจนบีคอมตานี่ที่ส่วนนี้ A D และ B C อินเจนะ A B และ C D อินเจนที่กันหูตรอเล่มกันเอ็นโปขันแต่เฮียนคุยหิงเลิงก์กันที่จู่กันที่ส่วนให้อดุงกันที่ค่ะอินเจนเวกเราคันอาศัยลำปังข้าอดุงกันที่ทีนั่นนี่จู่ส่วนนี้จวนให้ลำปังฮิเลิงก์กันที่นี่จวนตัวลำปังฮิ bread กันที่ลำตัวบีดาไม่แต่ละอวังกันที่นี่จู่ตั้มตะเคียนมิโซตรงเทียมเท่าสีเฮียนเองอดุงเลวังที่กันที่เราทีนั่นนี่จู่วางินที่ขานอาศัยลำปังฮีอดุงกันที่ตัวโจลำปังฮีวังกันที่ breadข้านักกินกันสวยหุ่น
กันเราสวยเฟียนนโตเรานี่ปนเองa length enge a breadth ti kha kan thia mang no le kan soi tong han area kan ti hian zau zong kan ti kha chi sang rang kan soi do na alim te po kan zia ka nga ti chuan kan soi fia zeu zeu do na ni ama sabira hian area of rectangle he kan soi fia do nang o area of rectangle le tuna khan kan example zo chia khan rectangle lem kha ti hian kan hmua rectangle chu kan soi tong khanin kan do kan te kan table ang chia te hian rectangle shape te hi tuna kan green board kan man mek te po hi rectangle ang pian kha ani mai ta ti khan rectangle chu ain opposite side te kha ain parallel a mo ain equal boka chuan akil hi 90 degree ani bok ti kha rectangle ani o chu rectangle chu kan soi jaw lu tuk to lawang khami china chuan le ti chuan formula kha kan soi don zel ta area of rectangle kan ti chuan enge formula kha kan nei dona chu kan lo chin sia zel don ya area of rectangle formula chu length into breadth ani o length into breadth ani chu miom zia chu a length le breadth hi puntir tu ti na ni chu wangin area of rectangle zong ro an ti chuan a length le breadth puntir tu ti nan mani chu o example kan pe hal zelanga kan thiam na tan tuna hian example kan peang nakina cho tu te po alo lo manga kan cho thiam na tan le he a b c d a hian a length ka hi 6 cm lo peta sela a breadth hi 3 cm lo pe vele ta sela alema wada chinang o he hi 6 ania this also 6 this side is breadth opposite is also 3 ti khana lo ni ta ni chu o le ti chuan area of rectangle formula chu kan soi tong khan length into breadth ani a length le breadth pun tir ti na ni chuan tuna kan example hi kan no chok don ta nga area of rectangle hemi hi engek hemi kan example of wangin a b c d ti meng o area of rectangle a b c d equal to kan tianga enge area of rectangle formula kha length into breadth a length le breadth pun tir o chuan a length chu tunge kan ti khan 6 ania a lema khan le lama kan petro chuan a breadth po le lama kan petro a pahni khan wala kher tur ani lo o a length ka 6 ani chuan 6 kha pakhat khala mai tur ania chuan a breadth po hi 3 ni chuan 3 kan lang 3 pani khala kher ngai lo ti khan 6 into 3 chu 18 lo nia ti khan answer kha da top lo tur ania kan chola hi centimeter a pe ka wangin centimeter kan danga chu mai len ni lo area kan zon reng chuan a answer a hian centimeter square kan ti thinang o kan du chuan centimeter square ti lo pon square centimeter te po ti theini le ti khan kan thia mang tro kha area of rectangle formula atanga kan zon dan ani hei hi nakina dang kan soima point enge tang kai na kan ti chon hei tun la in te kan sa ma wardrobe te kan siama kitchen cabinet te kan siama kan thil ti rer a in sak thleng pon ani I atam takai square feet ten tun lai chen mystery ten an chiar to thin ani khang kha kan lo thiam ve lo chuan kan mystery tam tak te khan min lo bumamo an lo ti sual pal te poni thei chu wangin engtin nge square feet an lak dan kha kan hriat na tan chuan adung le awang kha kan puntiranga mo adung le wang kan puntir chhuwa kha aret chun ti la square feet a cheng som thumin square feet a cheng som li in te lo thok don ta sela adung le wang in puntira a chhuwa ka kha khami an ron tho na tur man ne khan puntirula ti chuan ti khan lo chhok mai don ani ra thiam ang tro kha tangka em mai ni tun lai khovela pheichon tun lai khovel lo a po tangkai thina tun lai khovela hian ka tangkai le zual te po ti taila a thange o le khami chin kha rectangle a chuan kan du tok leang le adon le chuan area of parallelogram ti kha kan soi fia lenga hei te po hi chapter masalam panga khan enge parallelogram komzia kha kan soi fia to kan an soi fia la thuak ka chumin nu area kan soi don ya le parallelogram chu tuna rectangle kan zia ning khanin in an deu reu na kha ne ya ma sen an lo zeu na khaum ve thung do na hei le hei hi in chena hei le hei hi in chena
hei po hi a b c d han pe ta ila a b le c d hi in chena a d le b c hi in chen bok ani ti chuan enge hei hi ama rectangle te ne danglam na kan ti chuan rectangle ma kan zia zo che kha kan la hriang atro khamia kha a soi ve thung ani a soi kha chuna kil hi 90 degree khani ve thei to lo ni tiro akila kha 90 ni ve thei to lo ni engzang e degree chu niang tin a soi ngot thei lo chi rang rang kha om theya a lem kha soi deu dana zir khan kha danglam na la e chu ni ta mo a karvel dai ko lang kha chu tun tu ma jo kan soi to kher lo anga ti khan hei parallelogram lem chu lo ni ta ni chu ti chuan tun tu ma hian area of parallelogram a formula kan ziak ve lenga area of parallelogram a formula ve thung chu a ma mi ning kan riat pol palange o alam to in kan ziak lo anga hi chu na ching khan elin to b kan tia alam kan lo hre lo ta kin ti khan a ma mi kha soi pol zel kha kan soi anga rectangle kha chon length into breadth khani tro kha tuna chon parallelogram ma chon base into height ani ta ni enge base kan ti chon base chu at noi thut mo at noi thut ti mei tai la he ti zong de uponom thei tho ta height ani chon san zong soina ni mo chu a base le a height pun tir kha area of parallelogram chu ni ta ni chu chuan example kan pe ve lenga example a chuan alema hin ba pe ma sata ila ti hian a base kan ti hian a b hi intirnan 10 cm lo ni ta se ti hian a height omngot lo ni a height ani chuan ta hian imaginary line kan da deu kheranga ti hian a b c d e ti to mengo he parallelogram a b c d a hian a height tak chu d e hi ni angi la ding hi asan zong ani hela inkar hlat zong hi soina ni o a on khan asan zong kha te thei lawa a hriat lawa chu van angil khan hei hi ni san zong chon hi 3 cm di khan kan lo peliang ti chuan example a chuan kan soeng khan a base ta chuan 10 cm lo pe se a height ta chuan 3 cm lo pe ta se la le engmo kan zon tur kha area of parallelogram a formula hi a thui kan chen nan to lawanga area of parallelogram formula chu mo base into height ani ta a kan fill apang base chu tunge 10 ale ma po ven tai la hei kha 10 ani chuan a height chu tunge 3 he san zong kha ni ti khan han pun tir ta ila 3 le 10 chu 30 ani china kan soi tong khan area kan zon reng chuan centimeter tingot lo khan square ti khan kan dang chuan he parallelogram hi a area chu 30 cm square alo ni ta ni chu kan thiamang tro le ti khan soi tur kan nga wangin kan soi non lutuk lo mai anga kan soi lai ve ka kan soi non ha lo chu atharin kan soi non lo mai don ya le chuan adot lea kan kal leng hal mai anga area of triangle ti kha kan soi fia ve liang triangle hi chu kan threlar view to ni ani tro ti khan 3 intersecting lines khanita ti khan a b c hey triangle ani kha triangle om zia chu adang kha chu soi thui lu tuk lovela ten triangle lem kan huta ti chuanin enge area of triangle formula ti kha kan soi ve liang chu a formula soi hi ni half into base into hey fullin kan ziak zelange base into corresponding a sei deu don an noin kan ziak menge altitude kha kan chin sia theng chu tro half into base into corresponding altitude ani hey thin khata chuan helaya corresponding altitude kan ti hi height ponti ve thong thauta altitude kan ti khai lai san zong khani meita chu wangin corresponding altitude ti lo po khian height te pon kan soi thin thoni half into base into corresponding altitude ti lo po in half into base into height te po ti theini kha formula ni ti khan kan lo chin sia le don ya a cho da na example kan pe hal zelanga bc hi 5 cm kan lo pe nga ti chuan ta hianin asan zong angil bok na china kan soi tong khan asan zong a hi ngil zel khan kan langa a b c d ti mai taila hei hi 4 cm lo ti vele ta ila chuan hemi triangle a hian
a base chu BC hi lo nia nga chuan a height ron ding a tunge AD kha 4 ti khana ron pelok le ta ni chuan he triangle a hian a area of triangle an zong te alo ti chuan ti hian kan tiang area of nakina alam toya in thiam na kan soi pang ha zelanga a full a je chu ta ba khan soi lo tai la area of tia triangle thu te poi zia zia ngai lo ti hian an ti mai thina area of triangle ti na thau kha ni chuan half into base into height ti kha formula a thei thau ka ti kha le a base a hian formula khan base ni tunge base a chuan kan da don kha a base nge kha AD nge BC kha BC zo kha ni kan du chuan helai fill up nga lo hian base su BC ni te poti te thei ma se ti khan ti kher lawang base su an huai phei hi tunge 5 chuan a corresponding altitude a san zong kha engzang e kha 4 ti khan kan fill up don ani ti chuan in hela hian true oma hela in 4 om boka true hian khoi nge chote thei jok han en ta ula hello chote thei jok ta in chok te nga avoi ni lo nia 5 into 2 is 10 centimeter square lo ni nakina problem then khat kan chaw huna hela yami number pani hi true na han chote thei lo khom ve thei thota khatiang kha boi lo turania kan puntir chuak anga true khan kan sem anga point te pom thei tho ani lo pon pakhat zo zo kha chote phota point om tir hnuwa po ti khana thei tho ani kha area of triangle kan zon dan formula atanga kan han example thei chu alo ni le adota kan kal lenga area of rhombus hei hi kan zirlai bu ami kan soitong khan exercise kan cho ma a kan zirlai bu chung ami ho formula ho khan ya chu exercise ate khan min pui do na wangin ti khan kan an soi ma sel ta ni chu enge rhombus omzia kan soi ve lenga rhombus chu ti hian alem ka in kan han entir lenga ti hian mo han enta ula ti khan avai hian in chen vek mai ni a sei zong kha ti hian a sei zong kha in chen ta thlap mai ni masela in en porin mu thenga hei a soi ni tro bom khani ta sela a soi ni chu wangin akila hi 90 ni lo ni square kan soi lawa square chu tu na ming thau hian a side in chen vek masela kil 90 khani ta tu na mi chu rhombus ni wangin akila hi 90 ni theilo ta ni chu ti khan en taula all side equal ania ma se kil hi 90 ni lo a diagonal values kan soi lem lawang a sei zone kan soi lem lawang le ti khan ta hi ni imaginary lining kan danga ain bisect dan lai kha chu ka soi lem don lawa ti khan hilamain chena ti kha chu huna du deu wangin ti khan a b c d kha kan soi khan rhombus halonia ta hian diagonal kan ti chu opposite angle te tia han rin zom tu khani mai ta diagonal chu AC diagonal ania BD po hi diagonal ani ti chuan a formula kha zia kang area of rhombus equal to tilan hoin zek meng half into product of each aleng lautian zek mayang half into product of its diagonal half into product of its diagonal ani hei hi then khata chuan half into ta hian product of its diagonal ti lo hian half into d1 into d2 ten te diagonal 1 na le diagonal 2 na pun tir ti te pon soi thin tho ta kha chu adik vek tho le hei formula chu rhombus ani chu chuan example kan peliang example a khian area of rhombus zong ro min lo ti ta a area of rhombus zong ro min ti chuan diagonal pahni min pe dona AC a hian 8 cm min lo pe ta se diagonal pakhat le ki tunge BD khi 6 cm min lo pe vele ta se le area of rhombus zong ro min lo ti ta a ti hian area of rhombus equal to kan lo tianga a formula hi chu zia kher to lawang half into kan tianga inge formula kha half into product of its diagonal diagonal pahni puntir tina ni chon diagonal pahni chu tunga min pe kha 8 le 6 ani 8 le 6 ti khan kan da to mayanga ti chuan true hian han entala a chotet ve ve the du zo zo kha chotet mai tur 8 zo ki chok teng
2 in 4 ani 6 4 za 24 tikhan centimeter square no tikhanin rhombus omzia area formula mo kha kha along nita example chu tikhan kan lo pe zo le ta ni kan chin sia zel anga nakina tikhan ke mani pon kan lo in en zui huna tikhan kan voi khat soi kha kan lo ra thiam lo pal lo ni point kan han zir zel anga kan thiam chho zel mayang adot le kan soi le nga lang hei hi mathematics zirtir tu te po ano pang te bonin kan lamdan hin ang vek kher lawa ka kha lamdan hi chu a lamdan ani maya kan lam thin dan lo deu min an lo lam hin lo nui zat thak du dewa kha chu boi lo tur ania hei hi area of trapezium ti te trapezium te pon tia kha chu a lamdan kan soin khan a ai dang lam deu pon lam mai thei chu wangin kan lamdan da na kha in lo lamdan thin ani mo ni lo mo boi lo tur o le area of trapezium kan tianga ke ma chon o le alim kha kan an soi fia don ani alim matangin kan soi fiang o tikhan le hei hi scale kamang chi lova khan enta ula area of trapezium soi don chen enge trapezium je kan soi fiang le achung hi an entai la alang square ma mem o square lo turangai la han enta ula trapezium a chuan a in parallel lam te hi a side in chen lova a in parallel lo lam te kha a side in chen ve thunga tian ni han enta ula hei a b c d soi fia ngunde nga thro o soi fia kan tumnal tu kha kan soi sol don tre pa a b c d trapezium ani ta han enta ula khoi hinge ti chon he lam panga hi in parallel ani a in parallel chu kar zau zong in cheng ti kha ma se side se zong he in chen hau lawani chon turami ve thung chu he lai a d le b c hi a in parallel lawani akar zau zong in chen lo ma se se zong in chen ve thung ani in ron en khan in chen lo khi no ti mai theya scale ka mang chi lo ka soi kha a in chen in nga yang le AD le BC kha in chena masin parallel lo AB le CD in parallel la masin chen lo kan thiam mo alle matang po khan an tai la kan mutia mangchu khi trapezium ani le a formula hi a sei khop maya anti khan hupur tura ni lova area of trapezium formula chu ta hin ding a sei de lek dona half into sum of its parallel kan ba hat ve deu te po nga yang a sei wangin mo parallel sides tain chunjom lengo into distance between them a sei khain lo ti mai theya a sei lo ni subject chen khata kan not ba hat ai khana toy de nia ba hat tham po ni lo voi thumin sirang thang hal de rang half into sum of its parallel sides into distance between them ani chu kan thria tur chu half chu ba ha tangai lawa sum of parallel sides ti le distance between them ti te kha kan ba ha tur deuh chu ni mai ti khan le example pele zel ta la chiangang hei hi 6 lo pe ila chon helai te hi 4 helai 6 ni 6 lo ni mai ta nga chon hei hi 5 ti khan ti chuan in A B C D hi trapezium ania a area zongro ti kha zona lo ni ta se ingtin nge kan zonang a formula thi kan zion to lo mai anga kan manghal mai don ani chuan alima khian kan muthiam halin rin oma kha po ta hian A e chu 4 ania B e chu 6 ania tin wala te lawang kan kal chak zong na tan le formula ang khian rem don tiang half into kan tianga sum of parallel sides ti ni parallel sides su hey AB le CD lam in parallel ani he kar zau zong in chen ani he lampang in parallel sides ani chu lo ni chuan he lampang hi bel tu ti na ni chu ani chuan ta hian sum of parallel sides atia hian den i bracket ta ula kan bracket chuan enge noi lampang hi AB plus sum chu bel ti na ni wangin sum of its parallel sides ati chuan AB side plus tunge khi lampang khi CD kan tianga into distance between them ati chu distance chu lat zong mo kar zau zong ti na khani meita khoi nge distance kan en chuan hey hemi pan hi te in kar zau zong ti lang thei tu tur chu DE hi ni mo chu wangin DE kha
distance between them a khan ti khan an da te ila kan thiam bel huna chon tia a b vel alphabet da fada mm po kha ngai lo ti khan kan han enanga a number puna da zung zung theini le ti chon half kan ti lenga chuan hela hian claim kan share direct nga chu a b hi kan en chuan hei a b chu hnuai tlon hi ni ta a khoi nge a b chu kan en chuan a b a chuan 4 le 6 so mani a tlon por chuan kan en don chuan 4 le 6 i bel chun en zang nge 10 ani chu wangin a b a ya hian 10 ni da mai don ani o a b a han 16 lo da nu lange a b chu hnuai tlon por khani chu wangin a e kha 4 ania b kha 6 ani wangin a tlon por a b chu 10 ti khan da mai tur ti chuan c d chu khoi nge a chung 6 kilo ni chuan d e chung zan nge 5 ti khan kan lo belanga 10 le 6 kan bel chuan 16 a lo nia chuan 2 in 16 ni chote chuan 8 a lo ni chuan 18 to 5 is nge 40 ni tro chu centimeter square da zel tur kan ti kha ti khan kha area of trapezium formula atanga kan han cho chu ti khan an don ta ni le kan zirlai buwa khan kan en chuan exercise kha atama 14.1 te kan an en chuan kha 14.2 te po cho tur kha at chu maya maro chu tun tu mai kan chok vek man lowanga kan formula kan soifia tanga kan zirlai bu mi chau kha soi tamai ta ila kan exercise kan soin khanin tun tu ma chu kan chok vek man don lo wangin kan zirlai bu chunga khan abu kan lo kol chuan han keu ve ta ila ta khan kan formula tilang thei tu tur chau kha kan chok mayanga adang kha chu soi tura tam rolin 14.2 a khan question number 3 na page 220 te kha kan soi fiang kha chuan aba ka kha chu kan soi khan exercise kha kan formula tang khan akina kan in zir chho ve theimei tura ngai ta ila a thange le exercise 14.2 a khan question number 3 na kha a zona kha kan zia kanga a textbook kha lo kol lo te kan ampal ta kin china khan example kan petoa ti hian a tongka ka soi ringa ta kha ti hian kan zia kanga chu chona ti chiang le zual tura nga yang find the area of rhombus zongro atia chuan the length of whose diagonals are 14 centimeter and 22 centimeter ti kha zona minon pe kani chu han enta ila I alim kharan pelok lawati hian zona hi kan soi chiarno nge find the area of rhombus zongro the length of whose diagonals are 14 cm and 22 cm area of rhombus zongro minti khan miron pek lok pani nei ta chu diagonal te miron pelok ta ni chu 14 cm le 22 cm ani hei kan chokong alim maron pelok lawa alim khizia kherlem lo pona cho thea ma se ti chiang turin in ziak ver him hrim tiang ti khan rhombus a b c d ten petaila ti khan ti taila mo ti chuanin han en taila ac hi 22 cm chon bd hi 14 cm a toy jok tura kha 14 pela se jok tura 22 pe mai taila chuan le enge zongro min ti kha area of rhombus ani chuan a formula kan han danga area of rhombus equal to kan tianga a formula kha kan le hriamo half into nge kha product of its diagonals ti kha kan formula ni ti khan half diagonal pani te puntir khani mai ta enge diagonal pani chu 14 le enge 22 khalo ni tro ti chuan 2 hian 14 in chokte taila 7 ani 7 le 22 kan puntirang 7 2 za 14 tro 1 akalpui anga 7 2 za 14 akalpui nen 1 5 ti khan mo ti khan area of rhombus zongro min ti tu na mi a chon ti khan kan lo pudon ta ni le kan soeng khan exercise a cho tura tam maya kan chok seng lova kan formula soifia tang khan exercise ami hawa khati khan ke mani bon kan practice thenga
กันขายคมนาตานจนเอเรียตีก็สวยตรงขันอภัยไม่ไม่ยาอีmeasuring tape te mo engmo te na kan lo kol rem chang lem lo theya khatianga po khan i enge in barrel len zong kha enge ni mel engin barrel san zong kha ti te a in khum khain thutleng kha minan zo tamai sela chu tiang vela nianga ti tala ke mani na kan han soi the na tan ti khan a tangka em maya tin china kan soi to kha kan soi na le du chu tun la ya chung kan soi to kha in chung kan khoina te amo in kan sakna te mo square feet in thil kan lo siam tirta khatianga khan enge kan thil siam hi azau zong le ti te kha ke manin kan lo chu thiam ve na tan khan tangka em mai ni chu wangin tuna kan zirlai ho formula sang sang kan soi te kha ngun devin uluk devin kan lo chu no nanga ti chuan ke mani tan kan zirlai kan pas na mai ni lovin kan ni tin nuna tan kan mang tangkai don ani lekha kha tun tuma kan han zir hawa kan soi thei chu ani